Kvartoteka Soundset Plavog krenula je na svoje putovanje. Prva postaja Maksimir, Pimpek plac. U plavom busu izredao se niz snažnih individua povezanih s ovim kvartom. Čiro je demonstrirao poznavanje poezije. Čovječe, pazi da ne ideš s tramputicom. Slučajni namjernici oduševljavali su nas skrivenim talentima. Ovo će šansu Hajdukovci pamtiti. Sada je Dinamo krenuo napad, tamo je Cico Krančar za Bručića. Bručić ide prema Marku Mlinariću, onda dobar dribling Mlinarića, tučena lopta i krasna parada Ivana Pudara. Krasna parada Ivana Pudara. U početku utakmice čini mi se da ćemo gledati veliku utakmicu i pravi derbi koji zaslužuje sve pohvale. Zdravko Mamić rekao nam je u čemu je prava ljepota kvarta. Što si kvart naučio ovako? Ili odkrenulo od toga nema predaje, pomozi susjedu? Što se može naučiti u kvartu? Odlično ste rekli, u kvartu se može naučiti i bilo bi dobro da se cijeli svijet vrati u svoj kvart. Jer kvart te tera na solidarnost. Zuhra je pak otkrio prijateljev recept kako se izvući iz preljuba sa susjedom. On je s autom otišao na neki parking od trgovačkog centra sa susjedom i bilo im je lijepo, ali ne lezi vraže, u optimalnijem trenutku za njega se kraj njegovog auta parkira najbolja prijateljica njegove žene. Ma ne, izmišljena priča. I vidi da je to njegov auto i vidi da je nekako komešanje unutra i on je isto vidio da je to najbolje. I sad šta učiniti, šta napraviti? I on se, Boga mi, dosjeti, on ti je istog trena susjedu odveo kući i požurio u svojoj kući i rekao ženi da ne zna šta mu je, ali da mu se ono nekako, on bi sad baš s njom nešto. I ona kaže, pa šta ti je, ma pusti, dođi malo meni ovo ono. I ona veli, pa šta ti je, veli, ali nećemo u kući. Dosta, to je dosadno, ajde sa mnom u kola. Ali nismo se samo zezali. Ne budi ljen. Oličili smo učionicu škole na Jordanovcu. Pomogao nam je i gradonačelnik Bandić. Ovo je danas Eka ovdje, malo pomažemo, malo demonstriramo. Upravo čišćenje i osvježenje zidova u školama. Hvale vrijedna akcija, čestitam Soundsetu i curama i dečkima koji to iniciraju. Do lipnja plavi bus stiže u 12 kvartova, jer tvoj kvart sluša Soundset Plavi.